thlir tu te chibai vekule tun truma chuan tun lai a social media an chei zui thil pakhat Gorkha lite OBC pek chungchang hi kan thlir ho wanga Gorkha lite OBC pek chungchang a hian a that lo thu le do dal pol te noma chu ti rual chuan a hlom lem lo ani hei hi chu thil ti om tak an ti ani tia soi zui na te po oma chu ti rual chan mi tam takin heng dit mun dik tak te kan riat lo awang te po ani thaya chu ti rual chuan adin mun dik tak kan riat chian le lu tu ka wanga do dal te po kan thei boka eng po ni sela chiang le zuala kan riat theinan mi thiam te tu ziak le mi thiam te nan ngei tanan zia te po hi a kan riat zau nan kan riat ve rim rim te po hi a tha a chawang chan tu truma hian HC Vanlalruata ziak Gorkha le ti OBC pek chungchang angai dan te kan ngai tha howanga heng an thu le la tang ti hian kan riat chian lo lam thil lo ni ma sela kan ram le nam tan hian e apoi rengem ti te apoi lowem ti te po kha ret jaw na min siam sak tu min pe tu te po ni ve ngai kan ringa chuwang chuan tu truma hian e kan ngai tu ho in kan ngai tha ho don ani Gorkha le ti OBC pek chungchang HC Vanlalruata Vanglaini August ni som pani chuak hi kan en kan ngai tla ho don ani Central OMA thu nei tu sang executive committee hi thotan ni masa August ni nga jan khan an thu khoma chuta chuan Mizoram Gorkha le ten other backward class din mun an dil chungchang an soi hoti atuk tho le nia an thu chuwa khan an tar langa Central OMA chuan Mizoram Gorkha le ten OBC status an dil tir atang khan Mizo nam himna khoi che thei ni a anga yawangin lo do dal to thrin ani tin an thu chuwa chuan an ziaka Mizo nam Mizoram leilung fa de tan Gorkha le te OBC din mun pe ke kongrang rangin a him don lo ni an thriat thu le chumi awang chon Gorkha le ten OBC din mun an dil hi pek tha ti lovin atop thlengin an do dal don ti an tar langani man de wa to khan Central OMA office bearer apo thlan thlin lo ni to le Central Executive Committee a hun rei tak lo om to thin hian Central OMA roi tu lokchin office bearer hi a thlana thlan ngat ani chungin alu chaudan kong min threla mi fel le fing ni angai than pa lo akai lon le akai da hi om via vanai thak ta ga lut fu tan chuan kong atuang pur maya president hanni po hi rin ai na ol sam thei oi mai in khom pui le na in than kuma vote zon kan chin tak nu phai kha chuan ati mau mai a huwa chon lo homai sela apoi lem lo Central OMA president hial le din mun poi mo dang lo chel to te hun riat chian hian kan Central OMA roi tu hlui soi hi adik nge yang ti anem nge na nia ngai thai ni hetianga kan soina chan chiang tak pakha chu ma na to khan Central OMA hian ISO 7 day tlang le vai kon borvela pathian nia dor hon an lo khap tawa tun lai thang thar tam tak chuan an tre phato kerlowang chuta Central OMA Executive Committee thu khomin an rel laya General Secretary din mun chel tu pu PL lian dinga khan na satakin Central OMA ziak tu lian ani na da tha in nial ma se atlut ta thowa pu PL a chuan kha kan tu chu a ka ming ka ziak kha ka hun kal towa poi kalati berani lobang ta zokela thatur tin a in chir zia ka hena ngei a soyani khata khan Central OMA khan sabat indin ni ser tu kauran Paul le mi malzelen na rabbe zong in tuthlok na rap thlak tak indiram constitution kal an siamani heba ka hian OMA in khom pui liana thurel tur Mizoram panchaiti ras le nagarpalika phairama antianga thingtlang le khopui in rel bona tual chung sarkar man ve ni se ti voi ni aluta putlu ani nuwa helam lozir chiang to tak pakhatin Mizoram le Nagaland sarkarin an du ve lo chan aran soifia soizoi tu tur om to lovin he thulu agenda hi atlader ani omasin mana champhai OMA in khom puya chakma autonomous district council thiarot na pom huk angchi kha thil om jane lo hi an pulut tam ve da khop mai hetinga kan soi chan chu Mizo nam pol lian ber le za om taka ngai hian Gorkha le ti OBC din muna an din an do dal dana hian an ngai tu chiang lova an chir thukin an chik ngai lo ti alan chian em wangani Mizoram Sarkar Home Department hian Mizorama cheng Gorkha le ten OBC din muna din ve an dil na zir chianga ngai tu atur hian permanent body adina kalphung pa nga ya chuan adin tu sarkar hian permanent body rot na hi apom ngei tu rangai ani bok engpo ni sela permanent body in August ni somni le paruk sang ni som pokata sarkar rot na an thelu tlo chana gahoti high court judge pakhat thot na bench tu thlok na alo siama khan chiang takin ani ziaka OBC din mun chang thai tur Mizoram Gorkha li te chu an thla tu pi le pu le nu le pa January ni somni le paruk
sang khat zakwa somnga malama Mizoram lo cheng het an ni turani ti hi niya chuba ka chuan thu del kil an siam ngal boka chu that whatever benefits reservation goes with OBC status should solely be for the purpose of employment benefits under the government of India, and in no case and under no circumstances in future shall the same be applicable for under the government of Mizoram or any of its undertakings tiani Mizoram Gorkha li te hi OBC din hun pek lo ni ta sela chimi hlok na emo na le thil danga OBC ni na manga hausak big an ni na chu India sarkar noya chau anianga tu nu lo omzel tura po Mizoram sarkar emo anoya o corporation le adang te a na le thil danga hausak big an ni ngai lovang tina ni ome chatiang ani lai chon hausak big wang ni ho lovin Mizoram cheng nget Gorkha le te hi Mizoram sarkar na a an lun ve zeu reng ani ti tamtakin country kher lovanga an chan vo dik tak ani awangin an lun ve ani maya kan soi mek jok chu abi ka hausak reservation chongchang ani cheng taka kan thiat ngai chu Mizoram a hian sarkar lai pui ministry noya department institution enga mozat om ti hian ya chung jinga chuan Mizoram University College of Veterinary Science Ripans NIT Mizoram le Horticulture College te hi kan thiat lar zualan ni ome abak po au nual mai ngai tu chiang lova kumtam tak Gorkha li te OBC din monitoring tur kan lo dau dal to thina wang hian heng institution rang a hian kan thenom kan thian le kan chung ka thial po nikum hlun ten na an mu thelo pha towa thenom state a kan u nau te laka Thlilen tu mei te ho le state danga namdang te tan kel kongka kanun sangareng ti na so kani junior chang ni le som basre ga hoti bench judge pakhat thotna le nikum February ni ku a acting chief justice le judge pakhat thotna bench ina thuluk na lo siam to hi zirchian chuan permanent bench in Gorkha li te OBC din mun petura rotna alo siam hi dan manga nial na turom lo ti chiang leya atu rimin kum sang ni le pakhat a khan Mizoram Gorkha li omte kum sang khat jekole somnga malama Mizoram lo om to te le an thla te hi mi sangli zali somnga le bothum chawan nia Home Department in an share census nung ber kum sang ni somni le pakhata chuan mi sang sari zaruk somret le poruk chau anlani chimlama ramdang mi dan kalau lo lut an tamawanga pung thurang Gorkha le te hian ne velawani atu rimin kum sang khat jakwa samruk le poruka MNF in zelen an sualtran khan Gorkha li som aya claim lo chu Mizoram zelen na sualin an ram mu ti te hi theingel mai chian delova Mizoram le namta na an thona hi riat reng tlak ani zo kani chu mai ala ni lo kum sang ni somni le pakata Mizoram le Assam ramri boy lai khan Gorkha li pa ho rual chu Mizoram ram ri veng him turin an khukri ne environment te lam an phek thla ti te ahun lai khan social media an ziek tlatani chu ti rual ro chuan hetianga Mizoram ta na anin pek na le an lo tho to na wang hin Mizorama nam rang cheng te jing OBC din moni an phuni kan ti na ani lova danang thlapa Home Department in OBC din mun an deal ve chungchang ngai tu tura adin permanent body in rot na an thelua Mizorama cheng Gorkha le te OBC din mun pek ve hi thlob recommend na chu high court point an em pet to kan ti mai zo gani tuna COM roi tu ni mek te hi le ka thiam tak ngai te an ni lai hian anjir chiang man lo emo pe lo emo ani ari nom ta bera ani lo vek chuan thil tak ka thluk na hwai taka siam ngam ia in than le huna tin theina turni a ri a thu tak pom ngam lo an ni nge yang keini kan pian ma atanga Mizorama lo in beng bel to thla kal zel India constitution nge point ram leilung fa diktaka apum to le kan thenom le kan thian kumhlun athen ta pei chu kan famau le kan mak pa te hial chan vo rab beta an chan vo dik tak tur an chan theina tur dal tu ni hi anun ron thak ani choti rualin kan state thenoma zo fa te laka leilen tu te du sak zo kang maya thil kan ti hi ala poi thui don chau zo kani chuba ka mi zo tan OBC chan vo hi chan ve thai ani lo thrim thrima hetinga kan ti zui zel chon nau pan laya kan zer thin e sopathon thu fing a mi ui sual ang mai kha kan ni don ani ran thlenga hian ui pakhat thiamua bong pa bu pol ron ei tur de chu alo ngurin alo bo zela bong pa pakhat chuan he ui zat thi chu awa sol tak em ama in bu pol chu ei thei loi si lovin ai thei te ei chu a phal lova atia ti kha khati song kha HC Vanlalruatan Gorkha le te OBC pek chungchang a angai dan le mu dan le thil ni to dan te aziaka rabing war thak in angai nom khop maya dan ram le nam ta na him lo chungchang a chuan khang thu le la atang te pokhan ai dan asiam thei ngai ari nomani